Tiwa choshowe. Nyondowe. Atonda wange. Shenjenjewe. Musumaruwe. Byaruhanga. Kuwa no kwano gwo mukazo tukaba turiyo. Ibintu bigumire. Hazabarebe nakwata nato budget ya milioni 5. Yuwe nkori yaho to ino nangwa na shinje 12. Inkubye point. Aza kora budget ya mitwara 5. Imwe kumufutira mutanga twine byokora. Ntwa turiyo tuyefire kuri akwenda umwana wonyoni mbasa kunywana ekifire nkiwe. Nakulanisha gataina soga. Yes, hello. Oguningamba no. Mackline oguno ogamba na Byaruhanga. Yaba Byaruhanga. Asa nambyani futeka ho. Amagara gasaki. Amagara ni marungi konka nsasiro kucheze simu nakutera kubuza ngo budget ekushikire ogireberemu. Apostle we have this. Nangwana hati ni wina ndio ni ndeba mu. Twahora nakujantana ni futeka ho. Konga shona Byaruhanga budget. Kawedde mudda. Oya hanikire kano shikotar MP ko darna kako takora mu government no fachines. Inkubye point. Kana ndaba kom sente ko hanikire budget ke yayiguru. Mbwene kano manya kano mauni nishwero mukaya. Otwai. Yabatunji yabagiga kano mushikini njano mureba nemboko. Iwe chakara ntukuzi. Mbwene hatu Byaruhanga mukazo yabire mboko. Aha budget anaza kusupporting ona toilet paper zo mutwareze zinkureba. Ezezo nasikafaringa. Jesus is Lord. Abuko niyo moro. Inkubye point. Yo kwena ngo kore budget ya milioni 50. Washibize ni wo ku mucanga wenka. Mbwene hatu kiyo noza kuziyanka cece mukeza mwargo mujenyi mukihanika. Mbwene hatu nyeche naza kwa naza kushana toilet paper zo mutwara nasikafaringa nyoma kirini. Tinyine shonga. Ona Mackline kanionye sigire ona kamtamurwa nywano banje ona hatu wankora chikanionye sigire ona no. Ona shona ka ona toilet paper zonka ono mtwaro Ruhanga. Mwamtine sente ngwemwe sasiro ujenyi mreche kuma mstegansi. Mazima. Zijera tuzatu bashukama masente mukwata budget mze yongera muzhanika higuru tunyima mtine sente murya boro byeshongo byentwa. Atonda wange. Bashukama masente wike yo kubaze yakabiri mwaro barga kushwerana. Murwana mwanga na sente zitu zifera bushi. Kana mutakwangana no jamwe imwe mbamtire musente nzanzi basasa itanita twanti yawo ntshasha. Mazima. Bora nyira kugamba ngo jotkarga kushwera cyeshongo cyentu. Yesu. Bashukama masente wike yo kubaze yakabiri umukazi cyamta cyambinga. Mujoga. Hati nanye kwate nzangu supporting ni ndeba otire mu bintu bya miliyoni ngute miliyoni berero orgaho shoromwe niza kumushora ni wiwe si. Atko tine sente. Ukwato tere bcheka byawe byo mu mpare. Agambi iki? Utera hako gambo toine cyo kurya toine sente yesaziro mukazi murungi. Auri chfire. Eshuwangambira bushako Mackline wagamba kubi. Nagambira kubi. Atkangambira kubi times 2. Yesu. Ati wa choshowe. Nyondowe. Atonda wange. Shenjenjewe. Musumaruwe. Byaruhanga. Kuwa no kwano gwo mukazo tukaba turiyo. Ibintu bigumire. Hazabarebe nakwata nato budget ya milioni 5. Yuwe nkori yaho to ino nangwa na shinje 12. Inkubye point. Aza kora budget ya mitwara 5. Imwe kumufutira mutanga twine byokora. Ntwa turiyo tuyefire kuri akwenda umwana wonyoni mbasa kunywana ekifire nkiwe. Nakulanisha gataina soga. Waba no mangu to ine sente. Yesasiro mukazi munji ninga yesasiro kushwera wanzo gendo pakase. Mazima. Na ira kugamba ngo ariyo shozwa bwejuru w'inamabare. Gendo bazo gendo kore ohondeka ura trip y'amabare negure mitwara abiro kore trips nka 50 ziguze ujere kongera ukifire. Mbwene choka atkota kwenda kuntwera ngambira reka kuza kungambira bushambwe nyoni iza kubukora ndebe. Mbirundeka. Ona bakwizuse ngo hariyo no kunaba. Hapana niwe omwishuki wahise ndi kumezo yiremu. Can it happen? Kaniwe unoye no mushija kundere mpeta. Neba yafati weza burusi tugambire okakora ki. Wokuza ko kwakuro bojo kashanga babo twire bige bisasi. Nangwa niyo byo kuyamwendi kumite bukunkwataho. Hano wahora muri nyarwa nazi muhire. Mutunga. Ni mutwaro muka. Ni mutama tena anywa nahaga. Nanye ni mubo. Yesu. Konka cyabanye nagambira imwe abo kuye sente za kadamu. Murye byeshongoro byentu. Nibyebyo. Ibyeshongoro byentu. Ni babo butwe. Ibyeshongoro byentu.